Balaw sing pamamye kebaluan dikil king VAWC ning bayong konsehal ning Ciudad Angeles ay attorney Giselle Dayrit. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Balawos ing masigasiga advokasya ng Angeles City Councilor Attorney Giselle Dayrit king pamanyulong, king karapatan at proteksyon dareng kebabaynan at kayanakan king syudad. Nagsilbiyang guest speaker Councilor Dayrit king seminar Dikil King Violence Against Women and Children o VAWC keti king Jose P. Dizon Elementary School king Barangay Pandan. Bilang dating pulis, abogado at ngeni meto nga public servant, dinake ng Dayrit ing ulaga ning kebalwan king batas para kareng inda at anak bang a proteksyonan lareti laban king nanumang klase ning pamanabuso. Kabataan. Kaya po ganito, nagsispread po tayo ng awareness. Para alam nyo, pag ganito pala, naaabuso na ako. Minsan po kasi hindi nyo alam. Kasan metong king aktibidad ay ti reng talaturo ning eskwela, reng pengari at reng guardian. Kaya duangan la naman reng talento ning Hoxton College Center for Learning and Development in Culture, Arts and Sports. King pamanimuna ng Director Jason Pabalan. Palito ka sa mga lalaki, ha? Diba binibigyan naman kita ng pera? Ha? Tapos ko yung gusto mong gawin? Ha? Metong kareng prioridad at advokasyang tututukan ng Dayrit ing kapakananing pamilya, ing pakamal kareng kebabaynan at ing pamaglingap kareng kayanakan. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.